Kire Lazarov. 10% talent. %20 naporna работа. I 70% voda. Pelistarka. 100% život. Andrej, gledali ste utakmicu Makedonije protiv Islanda. Samo detalji su odlučili pobednika. Kako ste vidjeli utakmicu i cijeli turnir makedonske reprezentacije koja je ušla među 12, izgubila lagano protiv Mađarske, a danas dala jak otpor jakog Islanda? Pa mislim da u globalu Makedonija igra dobar turnir, ne fenomenalan kao što je to bilo u Srbiji, ali da je u globalu, osim te utakmice protiv Mađarske, koja je bila koja je bila jedan dan bez, koji se svima desi, danas je utakmica bila ok, međutim nije bilo dovoljno, mislim da nedostaje malo šira klupa, iako Islanđani su se susreli s tim problemom i polako, recimo se Hrvatska juče susrela s tim problemom, umor polako dolazi i da široke klupe tu donose taj plus u kojem ekipe mogu pobijediti utakmice u završnici evropskog prvenstva zahvaljujući tom igraču, 2 igrača, 3 igrača više s klupe koji mogu doprinijeti više. Mislim da je to malo nedostajalo, recimo, jedan Mojsovski povrijeđen u ovoj reprezentaciji, to je jedan veliki minus. Generalno, kako ste vidjeli turnir do ovog trenutka i ko su vaši favoriti za finale, za titulu? Pa Danska je veliki favorit prema i kvaliteti igre i zbog publike i zbog suđenja na kraju krajeva, tako da će po meni biti veliko iznenađenje ako neko drugi osvoji. Možda Francuska, zato što je dosta ozbiljna u svojoj igri, može da im se suprotstavi, ali osim Francuske ne vidim bilo koga drugog da im se može suprotstaviti. Turnir je dobar, samo je težak za organizam, iako je lakše igrati svaka 2 dana, mi smo igrali, svojevremeno se igralo i svaki dan, mislim, što je još teže. Međutim, sezone su sve duže i sve više utakmica i mislim da umjesto da se proširuje, trebalo bi se smanjiti broj ekipa jer je kvalitet sve slabiji. Kako idemo kraju, kvalitet je sve slabiji. Možemo sjetiti svjetskog prvenstva prošle godine u kojem Danska nije finale ni igrala, mislim, izgubili 15-16 razlika. Tako da u globalu dobra kvaliteta, odbrane najbitnije, a ovo sve ostalo, čujte, bilo dobro kad bi se smanjio broj utakmica.